Leitungbup Zomi Innkuan Kipawlna Executive Council tangin dammo chin hong walking hi video angin kaswapi laizom sangam ulena nule pa akwama pe nomna chatwa chidam lung nom takin wading in zingwani tawa ahom zoding in lamenu kele kana sepi Executive Council panmun len tangin chidam lung nom takin maban agwal zoding in thukong sakwahi hi video pen Leitungbup Zomi Innkuan Kipawlna to kisai thu hitale tulai taka Leitungbup Zomi Innkuan Kipawlna maban to kisai thu te Thupulakna bonom kai manen video to za in anghom khia hiu nidang ina lai to kiom khia hima le tu hun chang in technology dong khang tong tai chang video ma zang in tang ko ni chi na hi video ngem ta ding anuam zo ding na ahan chama hong ki thoi khia hiu amasai na Leitungbup Zomi Innkuan Kipawlna thu tom ching tom no khadin ong gen kim noming duipigal kai zomi te ina igam le mina maring hitale emi pi sapi te ading hitale imina maring hitale kipol khoma ma pan khop ding kisam kisa hi manin kum tu ni le kwa kumena amun munam Zomi Innkuan Kipawlna makai te ki kum khomen hi Leitungbup Zomi Innkuan Kipawlna akiput khia ai mikang te paule amun munam zomi te chichang zomi communities khwale tui Kipawlna khem pe akigom khomna lam khat pan gen ni cheleng tang pi Kipawlna numei naw pang Kipawlna hi numei naw pang tang pi Kipawlna a hi ma bangin hi Kipawlna to kisaya tang pi thunei na le numei naw pang te ma i thule la to ki kal suan khomi chi to amasai nong thei sak masan waming to ma bangina Kipawlna kichen khat a hi na to ki to kin thukhun pi le ngeina dan te kineya thukhun pi sung banga zong Thupulakna lian pi khat kine hi to tom kharong sim noming Thupulakna lian pi thum sunga amasape ni na Leitungbup leitung minam tampi te laka minam khat in anung ta pasian in ahong pian sa Kolgam Chin State India gam Manipur State le Mizoram State le mun tuama teng tuhun chang in Leitungam tuama ateng minam pi ching khat in ane ngeina zia le tong kichen te ane zomi te in minam khat sikhat sakhat sangam unaw lai zom khat kahiu hi chi ten Leitungbup Zomi Innkuan Kipawlna i Thupulakna amasapen hi tong gen le hang zomi te in minam khat sikhat sakhat sangam unaw lai zom khat kayu hi chi ngai a Thupulakna ni na Leitungam tuama ateng tuipigal kai zomi te in minam khat sikhat sakhat sangam unaw lai zom khat hi na sik sanin akiput Zomi Innkuan Kipawlna te le zomi te khwale tui bupi ahwam Kipawlna te tung tonin ka kipol khom hi chi pen hi Thupulakna ani na hi achumna Leitungbup Zomi Innkuan Kipawlna tom tele zomi te khwale tui bupi ahwam zomi te Kipawlna te kigom khomin minam bupi to kisai thu khat vegen kikleng minam bupi to kisai thu te vai hom khop the na ding le gam le minam to kisai ma pan khop the na ding in hi thukun pi ka khu hi chingya tin thukun pi le ngei na dan te ki khun the na ding hi tara Kipawlna phu na ding in Thupulakna phu pen to teng thum ki nei hi
abana hi Leitungbup zomin kwan Kipawlna I angim na te ma zong kamal ma to ki khuma to pen kichian takin ongen nom kai man alai nong sim khening ngim na bul pi pen awam pin li in ki khen hi aliin avek pin ki huam sakhi chini akhana zogam nusia in mun tuam gam tuama ateng tuipiga kai zomi te in minam zia le tong le ngei na hoi khe pe kem chingin leitung be dong in minam kip khau khatin adin ton tung zo na ding leitung be dong in minam kip khau khatin adin ton tung zo na ding chi to pen ngim na bulpi amasa pen hi ani na gam tuam tuamam tuipiga kai zomi tang pi tang ta bu pi to kisai tuipiga kai zomi tang pi tang ta bu pi to kisai thu le la te kikum khoma vai hom khop the na ding nya the tang pi tang ta bu pi to kisai minam bu pi to kisai thu le la khem pe kikum khoma vai hom khop the na ding a Leitungbup zomin kwan Kipawlna kiputhi achumna tuipiga kai be khinon lo achumna zogam le zolei le zomi te nun tak je akhan tok na ding kikum khomin pan khop the na ding ekia in vai hom khop the ding a hilo igam bu vai iminam bu vai te pen kikum khoma vai hom khop the na ding nya a Leitungbup zomin kwan Kipawlna akiputhi alina zomi minam bu pi to ki sai vai te tuipiga kai be khilo zogam be khilo zomi minam bu pi to ki sai vai te mun tuam tuama om zomi te to ki kum khomin vai hom khop the na ding chi himuna Leitungbup zomin kwan Kipawlna pe khwale tui Kipawlna tuam te bul pun akilam hi ma bangin tang pi Kipawlna a hi manin tang pi to ki sai minam bu pi to ki sai zogam to ki sai khem tu pe Leitungbup zomin kwan Kipawlna in ki kum khoma vai hom khop the na ki phuthi chi ki lang sin sani to chiang tang pi tang tai ta le minam bu pi to ki sai vai chi ta chiang vai tam pi huam ba hi anna aniam pen inisim nun tang na hi zongin anek tu don vai hi zongin asang pe na gam le minam vai dongin ahi theya le iminam bu pi ni kitu to le theya le iminam bu pi kitu to na tung to nin biang na vai na dongina tang pi vai hi manina Leitungbup zomin kwan Kipawlna sungwa ki kum khoma vai hom khom the na ki phuthi chi nim na bol pi teng khat ve hi jan khomen ong gen pha hi nin khale tun tu lai ta ga Leitungbup zomin kwan Kipawlna din mun tom khat ong gen be no aming again sama bangin tulian lai takin tuipiga kai zomi te Kipawlna khole tui Kipawlna a hi zomin kwan Kipawlna akigom khom pen Leitungbup zomin kwan Kipawlna huam sunga Kipawlna som nga wal omi US gam sung bek beka som thum le giat oma tua lo Europe ga mai zong in Asia ga ma teng to gom khom hilen som nga wal a ching hi Leitungbup zomin kwan Kipawlna kilam zia pen tang pi tang ta khwale tui numeina pang bulpu ichima bangin makai khat in ahi kele bol khat in akitu to khat in ngim na khat professional khat na khat be khat pung khat in kikum chi bangi lawa tang pi tungat kilama hi manin tang pi te I tel makai te to amasain kilama ahi zongin tang pi thu dei na ma ki bulpu no ma hi manin amakai ding in executive council kichi avai hom pol te a omma bangin a thunei ngiat ding in Leitungbup lama nangan di paidan lama parliament ahi kele US compound and congress chi a omma bangin zomi in pi kichi lam khat panamang pawina general assembly kichi in pi khat kineya to zomi in pi a amun muna om zomi Kipawlna hi zongin zomin kwan Kipawlna te panin a thunei ding in amao tang mi te hong po ko to tang mi te ko te pau le ku za le mang te pau le representative teng to akilam
Zomi in P representative body khat kinehi tang mi pen Kipawlna zo Leitungbup Zomi Innkuan Kipawlna akipol khom Zomi Innkuan Kipawlna hitale Kipawlna khat pewin nga ta kipuak thei atoma tam chi om lo in ei puak zo za kipuak in to pen general assembly member ke tipahi to ma ba in executive council sunga panmun len te zong to Zomi in P sunga ki helui ni kum tu ni le som le ni kumina executive council atam ni na chiding ya kitel na kibola ni kuma kipanina keipen president panmun len ding ina ong kitela hi manin tulian lai takin makai pi mo wa ina hibang chu ong vai hom khia hiu kaset pi ding ina tukun pi le ngai na dan te zui na executive council member keito som langa pha hiu vice president one ding ina Europe company na pu lian do tong xiao ama pen Sweden pani to hichang na vice president 2 panmun len ding ina Philippine gampan Reverend Chin Khan Vu executive council sunga general secretary panmun len ding in US gam panina US gam Oklahoma panina pa Gregory Kapson Lian assistant general secretary 1 panmun len ding ina Singapore panina pa Dal Daulang to hichang ina treasurer panmun len ding ina Singapore panina pa Pau Khan Khu assistant treasurer 1 panmun len ding ina US gam Texas state panina pa Sian Ngien Kam assistant treasurer 2 panmun alen ding ina Denmark gam panina pa Khen Zamuan Thang to kita executive council member ding ina US gam Oklahoma state panina pa Khup Khan Thang Tai Thu Oklahoma US gam Oklahoma pan maina pa Sian Kip Chin US gam Oklahoma pan maina Reverend Pau Khan Mung New Zealand gam panina pa Kham Suan Thang Tung Lut Denmark gam panina Tang Nang Dei Lian US gam Maryland panina pa Ngau Chin Thong Suan Ta US gam Georgia state panina Nu Ning Mang Tai Thu Kavek Pin Som Langa Tulai Ta Kaman Pan Pi Teng Hi Kamapan do kum khat bangat chin hangina haksana tuam hitale maban kalsuan na pen ahi thei za chan ki kalsuana thule lalam igam le minam vai to ki sai vailen pite lam chiang ki van zawin anenga tongin khwale tui vai chiang dong ki van zo nai lo hi toy manin tuni hibanga video kongbo lai takun Leitungbup adia ken typical kai zo mi te ikipol khomna hi LZI Kipawlna tunga amun munam zo min kwan mit pi Kipawlna te ina pan pi ding kisam ahi na athakin ong phok sang noming abe isa hunena Leitungbup zo min kwan Kipawlna in akiput chil akipol chil hi na le zo mi te ma minam ipichin nai lo manina maban lian pi ki ba hom zai nai lo wa kol te pau le lat lo ai ke emergency thukin dong hu vai te to ki buai ma hi Leitungbup zo min kwan Kipawlna akipu chila kipanina amasai na zo gama to sian na accident na te akipan to kitchang to sian na ka chi Khup centennial jubilee hunsunga to sian na te hitale akum ki chiang ina izo gama gwa tam loi manin min chip na hanga to sian na chi bang ina to te van na to ki buain ahi thei zan ki han chamin amun muna om zomi ten igami lei imi pi sapi tema ki vei ki dei sakahi manin to te i han cham na pan khom na hangin
akiloma ki tua kina ki van zo ki hu zo ki pan pi zo hi chi tua alung dam huai Kipawlna khang no ma hiang alung dam huai violent pi emergency dong hu vai te ki vai hom zo hi chi tuang thei sak no ming to bana athu pi ma igam le minam ma to ki sai ve ve a hi igama thuong ki heong ke rin khan to na ongom tak chiang so ta na ngom jok de tak chiang in zogam sung ma azong thu tuam la tuam tam ong ging in adiakin iveng te a hi chin CNF pol bangin zogam sunga me pi tang ta te i lung kim na thusim khollovin tang pi tang ta i lung sim days na thusim khollovin zogam sunga len ong bol so mu chiang hi kele ga ka ong phu so mu chiang Leitungbup Zomi Innkuan Kipawlna ai thei za in ma ke pang hi imatu ding le imatu lo ding ei pan khom nang ki thusim leng ki thum sim lo ding pen athu pi ma sa hi lowa ipan khom na le adiakin democracy gam aswak dinga ki thoi kol gam hitale zo gam hitale mi pi te I thu nei na ikilat hiat sang na lam khat pan mi pi te ipan khom na ikip sang na hi manin hi chibang maban te maban len pi te pan khop thei pen aman phama ma hi chi ko amakai dinga nong telu pan mun len te in ana ang tangin ma ana pang hiung chi tong thei sang no ming Leitungbup Zomi Innkuan Kipawlna in zogam khan to na ding in bang sem khom thei ding hiam chi executive council in kangai su changun kolgam ki heidal kolgam khan to zia to ki tuakin zogam zong minam dang te ma bangin liang ko ki kemin thu nei nuam liang ko ki kemin gam le le nei nuam liang ko ki kemin mi ban nuam hi manina amasai na thu pi ma thu le la ki zang na ding thu le la iki ho na ding khat le khat ingai su zia isan dang ki thei pi a gam le minam va ki pum khanin pan khop thei na ding in ki zob na thu ki zang na ki sam pe ni chi ka mu khia to tung ton in leitung le technology khan to na to ki toakin radio mama khat to imi pi sa pi te tung a thu le la tang ko na nei zo le a hoi ding hi bo chi ngai sun na ka nei na to zogama FM radio station khat lam na ding in han cham ding in kana khen sadu hi khen sanali hi vai om na pen amun muna om Zomi Innkuan Kipawlna te in zo tha ki nga ma a hi na ka mu khia hi Leitungbup Zomi Innkuan Kipawlna in zogama FM radio station khat lam zo na ding in ma apang ding ta tak hi amakai chibang te hi tuan lo amun muna om Zomi Innkuan Kipawlna te amun muna om adiakin typical kai Zomi te mimal kim I maban a hi toy manin tunia hi video ta kong tang ko na sungwa zogama FM radio station khat lam zo na ding in typical kai Zomi te in igam ipo theina igam a ding in iset theina anu nung pen tong hi mai thei a hi chiang ithalo sa nisima ithalo sa khasum sum panina han chamin khen baw bawina khen khele hang zogama FM radio station khat ki lam zo ding hi chi upna kanei wi to tung to ni na tang pi tang ta tung a direct na tang ko sang in chi amun muna om Zomi Innkuan Kipawlna te tale Zomi Kipawlna makai te tunga abei sa khani a kipanin hi zogama FM radio station lam na ding vai to ki sai zak sang na khâu na chiang na le zot na lai na ki pia hi to ma bangin LZI Kipawlna executive council pan mun len te in zo a hi thei za in nung zu in makai te to ki zomin bang chi hi FM radio station lam ding vai maban ipang khom zo ding hiam nana pang theu hiam chi akirot changin Kipawlna som nga wal sung pat atam zo in thana kinga in nakilop in igam puwa ding in ready san ki
chi kamu chang an tha kanga ma moi alam dang ma a tua banga han thon na le zon na lai aki kha khit phetin Kipawlna som wal bangin thakat thuina amakai te nakikum pa in Zogama FM radio station lam na ding sum le pai kai khom pa ding yang chin na kai khom in tu chiang amin malin kong lok thei la hang asum tangin zathumong khak to zaning khak to zanga le som nga zagya le som nga chi bangin chang chang panong ki khak na tu lian lai takin Zogama FM radio station lam na ding chi fan dola tu thumbang kine tahi Executive Council in Kakan wa FM radio station khat lam zo na ding in igam to kitwa kin kilomita som chiang som nga chiang awam ding pe US dollar tu lian lai ta khile tu som le tu nga to kilam zo ding ina na lamen hiu tu kum sunga market rate chini to hai manin pipika kai zo mi ten igam po na ding in hichibang ham phan na ham po thina ding in inei hun pen inei ham phan na pen zang siamin ki sum le pa ki kai khomina igam po di ni chi e video panina ong han thon hiung pol khadin don nang dong thaya Zogama FM radio station lam na ding to ki sai koi chi vai hom som koi chi sep som ne yam chi tuang tang ko won chi ma bangin den chiang hi ka thugen na kaman chiang Leitungbup Zomi kon Kipawlna General Secretary Panmun Len Pa Gregory Kap Swan Lianin Gel na hilam te pa proposal atomin tom kim chingin ong tang ko ding hi awam pi in igam khang to ding ki thoi ta hi chang igam khan to khit a pipika kai Zomi ten kwa ding akisom no kisap no lo hun inga komin mi nunga tuan tuan lo zo mi to kikimin I khan to thei na ding in hi thei sun FM radio station khat igam guan ma di ni chi tua FM radio station pen Zogam sunga Zomi tang pi tang ta radio ahi na ding chi ngim na hi padia ki US gam pau le hang public radio tang pi lama apang ton tung ding radio ding khat guan di ni chi hi mai lamun azong tampi ta kongom khading hi Kipawlna hi zong in pol pi hi zong in party hi zong in ngai sunna tom 6 anin FM radio station dong ngom khathei ding hi ai hi zong in tang pi tang ta lama apang ding radio station khat ki sam ton tungai manin igam ipwa thei na ding in hi hun pha le hi han chan na pang khom ni chi tu ni ong ham thon hi ning lungnam ma e hi video nong et sak manuna tun FM radio station to ki sai na Zogama ilam ding Zomi FM radio station to ki sai LZI Kipawlna General Secretary Pa Gregory Kap Swan Lianin a proposal ngim na ge na khenpe a thuin ong tang ko khering hi a top dong ong ngai sakun na pitakan lum da mele mun tuam kam tuama Zomi akwang apeu tuni kong punang no kong tang kong no thuina Zogama FM radio station khat lam na ding vai hom na Leitungbup Zomi Innkuan Kipawlna LZI I vai hom na to hi FM radio station lam zo na ding in ki han jam ding chi in Executive Council in vai hom na nei mille puam nim khana Zomi FM radio station ki ding hi ni na atomin Zomi FM hi ding hi ngim na purposes khana Zogam sunga Zogam to Thulela tang ko na ding to provide sound broadcasting services in Zomi language Thedim dialect throughout Zoland Zogam Nina
gam le minam khwa le tui to kisai ngai sun na le san dan tom te Thupulakna ding to facilitate expression of opinions and constructive discussion on community issues thumna khwa le tui sunga kilem na kitu khwa na kipum khat na akan sem na ding to support community development and strengthen unity, tranquility and harmony in the community. Lina Zomi te sunga tuman na diktat na tukhwa na le pichin na akan sem na ding to promote faithfulness, integrity, compassion and civility among the Zomi people. Ngana Zomi te sunga gamle minam I na akan sem na ding to provide patriotism, nationalism and conservatives among the Zomi people. Inte ownership khana Leitungbup Zomi Innkuan Kipawlna nei sa hiding hi ni na Zomi FM radio station aki honzo kumthum khit changin Leitungbup Zomi Innkuan LZI Kipawlna in akilom akituak por ahi keile Kipawlna khat peu tuma pe khe thei ding hi thumna nei le lam via LZI Kipawlna Zomi in P General Assembly in thu nei ding hi asem abol tanupi te staff specialist expert committee team crew khatna Zomi FM radio station to kisai vai khat pe asem abol ding in zogam sungpan mimuan huai Kipawlna por khat organization committee ahi keile siam na nei mi experts por khat kise thei ding hi ni na LZI Kipawlna executive council in tanupi te se chial ding hi thumna LZI Kipawlna in tanupi te thaman ding chiang tan ding a ahun zo in akisem bangin thachal na pe ding hi lina tanupi te in Zomi FM radio station van kem pe kem jing ding a akisam bangin puak pha in be lap ding hi thunei na le vai puak rights and responsibility Zomi FM radio station to kisai thu le la vai hem pe wa LZI Kipawlna executive council le tanupi te kikum khomin vai hom khom ding hi ni na Zomi FM radio station to kisain kolgam sung a thu le la khat pe van ding a om le tanupi te in LZI Kipawlna executive council take pit na to van ding hi sum le pai fan or finance khana Zomi FM radio station lam na ding kum khat sung akal swan na ding in akisam sum le pai kem pe LZI Kipawlna in sik ding hi ni na Zomi FM radio station aki hon zo kum khat khit changin akal swan na ding in akisam sum le pai pen tanupi te in vai hom ding hi maban kalswan na installation procedure khatna Zomi FM radio station aki hon ma in LZI Kipawlna executive council le
ตนุปีเตกิกุมคอมดิ้งอาทูเลละต่างกูนาดานเจียดิ้งเละหุ่นเละไว้เกลนาเตอากิจิงินกิกุมคอมินเกลคอมดิ้งฮี to make that policies Zomi FM radio station to kisai thule la khat pe a LZI Kipawlna executive council in thunei na asang pen nei ding hi ni na Zomi FM radio station tanupi te in LZI Kipawlna executive council take pi na omlo in a Zomi FM radio station to kisai thule la khat pe phwak tom thailo khel thailo be lap thailo ding hi b Zomi FM radio station van khat pe khek lai susia pai thailo ding hi c Zomi FM radio station hun le vai khat pe lai khek khor khak tan thailo ding hi thumna Zomi FM radio station in Zopao nidanga tedim kam le Zolai khop topa hongbol sak lai zang ding hi lina Zomi FM radio station in Zomi te minam min pen Zomi ahi na kip takin len dinga Zomi hi na bulphu ton tung ding u hi ngana Zomi FM radio station in maban kalswan na le vai hom na khem towa biak na up na le porpi to deidan na hamphat na pampai na nei lo ding hi guna Zomi FM radio station in tang pi tang ta lama pang ton tung ding hi sagina Zomi FM radio station in anung ta pasian muana to kalswan ding hi van aki something khana stereo in day khat nina FM antenna and tower khat thumna 50 kilometer radius 5 kilowatt FM TX radio transmitter khat lina computer tuam ngana audio mixer le sound system te gungna mei set sagina van zat tuam ding te ibangina tunina Zogama FM radio station khat lamna ding thei sak sak na a ma apang khom ding mun tuam gam tuama om Zomi Innkuan Kipawlna te ahi zongin Zomi Kipawlna te ahi zongin avek piun atungwa lungdam na thu kong tang ko hi lungdam mama